Naš sljedeći predavač je gospodin Ivan Pavić iz tvrtke King ICT i tema predavanja je Dok nas mikroservis ne rastavi. Molim pljesak za Ivana. Dobar dan. Evo opet pada. Dobro. Ne, jer nažalost ne mogu držati predavanje, evo sve pada. Će se izvući. Ok. Ću danas pokušati držati predavanje o mikroservisima, ali iz malo drugačije, ajmo reći, ovoga pogleda, malo sa drugačije strane. Vjerojatno ste se svi već naslušali predavanja o mikroservisima, kako mikroservisi su super, zašto? Zato jer su oni su manji, oni su loosely coupled, oni su novi, oni su bolji, oni su, nezavisni, njih možemo scalati, možemo ovo, možemo ono sa njima, sve je super divno, krasno sa njima. I ta predavanja ste vjerojatno svi oslušali. Koliko vas je pokušalo implementirati mikroservise na ovaj ili onaj način? 2, 3. Ostali nisu niti pokušavali ili ne žele pokušati? Ko ne želi pokušati uopće? Dobro, ok, zanimljivo. Pa sad, nekako iz mojeg iskustva, s obzirom da se bavim sa servisima, pogotovo sa mikroservisima, se bavim zadnjih 4-5 godina, od kada je to čudo izašlo i postalo nekakav veliki hype. Sa servisima općenito se bavim još barem toliko godina, pa ajmo reći da imam nekakvog iskustva sa cijelom tom servisno orijentiranom arhitekturom. Sad, prema mojem iskustvu, šta su u biti mikroservisi? Zašto zovemo mikroservisima i šta je koja je neka njihova definicija? Unificirani nekakav, definicija po Wikipediji po onome ne postoji šta je mikroservis, ali u principu uvijek moraju biti mali. Cilj je da budu što manji, da budu što jednostavniji, to jest da su suprotno od onog što mi zovemo u današnje vrijeme nekakvim monolitom, nekakvom kvrgom velikom koju ne možete deployati, ne možete sa njom ništa raditi. S druge strane, svaki mikroservis bi trebao biti nezavisan, to jest svaki bi trebao imati svoje podatke, svaki menadžirati svoj neki dio i biti kralj u tom nekakvom području. Treća stvar, neki kažu da je to SOA done right, to jest da je to servisno orijentirana arhitektura, ali konačno izvedena na ispravan način. Mislim, to je tvrdnja koju moramo u biti reći zašto, da li je SOA u biti loša i šta je u biti loše kod SOA-e u biti bilo. Pre nekakvim mojim osobnim zaključcima, SOA je u principu isto što i mikroservisna arhitektura, stvarno jesu servisi, trebali su biti mali i jednostavni, ali su u principu zapela cijela stvar u implementaciji. Najčešće je zapelo na nečemu što se zove ESB, jer su ljudi počeli implementirati Enterprise Service Bus, a taj Enterprise Service Bus je postao way of life. I sve se počelo raditi oko Enterprise Service Busa. Znači, on je služio za transformaciju, on je služio za komunikaciju, sve je prolazilo apsolutno kroz taj ESB. I naravno, kad imate takav jedan ESB i sve vežete na njega, on vam postane centar svega. Naravno, izmjena jedna na tom ESB-u znači deploy cijelog solutiona odmah iz početka. To znači da ako nađete tamo nekakav kritičan bug, da sve živo staje. To je definitivno bilo loše, naravno, iz aspekta pogotovo današnjih aplikacija koje deployamo par puta tjedno u realnom svijetu. Ne pričam sad o Amazonu i o nekome koji kao deployaju 16 puta dnevno i takve neke stvari. Ali deployamo možda par puta tjedno, deployamo par puta mjesečno i želimo da su nam deploymenti u biti što jednostavniji. Kod SOA-e, pogotovo one u financijskom sektoru ili tako negdje, obično deployment traje po 3-4 dana. 5 dana onda se priprema nekakav deployment, nekakvog rješenja, nekakvog update. Sad, onda je jasno zašto su svi, uključujući recimo i mene, cijeli taj mikroservisni hype dočekali, to je super, imamo jednostavne male djeliće koje možemo nezavisno deployati, sa njima lijepo super raditi. Zato su mikroservisi bili super. Još jedna od definicija koju sam čuo baš ove godine, jedan stručnjak
To spomenuo baš na jednoj konferenciji, da su mikroservisi nešto što radi jako dobro samo jednu stvar. U principu to je nekakav single responsibility principle koji smo scalali u nekakav cloud. Nešto što ima web. Znači on može raditi više stvari, ali obično je granica mikroservisa da on radi jednu stvar, ali tu jednu stvar radi jako dobro. Ta mi se definicija dosta dopala, sad ne znam kako će se vama uhvatiti. E sad, kad se mi odlučimo raditi mikroservise, kao super su mikroservisi, idemo mi sad nešto naš veliki monolit, naše sve te layere, znači o layerima smo davno već pričali, postoji neki gateway, postoji REST API, postoji neka ispod toga application services sloj. Ispod toga postoji nekakav model, bio on domain model ili nekakav anemic model. Ispod toga su neki repozitoriji, iza toga su baze podataka i takve stvari. To je sve ono što smo imali. Layered architecture, klasični. I onda naravno mi na to dodajemo mikroservise. Znači gdje imamo svake neke slajseve, to je neke vertikale, nekakvih određenih funkcionalnosti koje se bave samo jednom stvari. Naprimjer za akaunte, za kartice, za klijente, za neke subvencije, dokumente, inspekcije, narudžbe i sve ostale uobičajene kontekste i uobičajene stvari koje koristimo. Naravno, najbolja stvar, to je cilj koji želimo postići, je to da oni postanu skalabilni. To jest, da ako mi tu nešto zapinje, na ovom tu subsidies, na primjer, dijelu, ja ne moram deployati potpuno cijeli solution, cijelo čudo, 2,5 gigabajta i deployati to cijeli dan, nego mogu skalati samo jedan dio. I to nezavisno mogu skalati svaki taj slice zasebno. I to je jako lijepo, divno i krasno. Mislim, barem u ideji je divno i krasno. E sad, šta se događa? Najčešće problem. Ovaj dio čak i radi, ako izvedete dobro konteksta i ako dobro uspijete odijeliti stvari, stvarno ćete dobiti mogućnost da svaki dio sustava skalate nezavisno. Koliko god hoćete, puta 10, puta 20, puta 30, kako god želite. Međutim, prvi problem koji vam se javlja kod implementacije najčešće, bar do sad u svim mojim implementacijama i timovima, to da kad vi to lijepo sve rastavite, da ipak se ispostavi da jedan kontekst treba nešto iz drugog konteksta. I to vrlo često. Ovaj drugi treba iz nešto iz trećega, pa ovaj treći iz ovoga prvoga, pa ovaj iz ovoga, ovaj iz onoga. I šta radimo prva stvar? Prva stvar koja nam pada na pamet, ok, ja ću sad na primjer imam klijenta i imam nekakav shipping kontekst. Znači pokušava nekom poslati nešto što je naručio na njegovu kućnu adresu. Gdje se nalazi adresa? Gdje ćete logično staviti nečiju adresu? Uz njegove osobne podatke, jel tako? To je uz dio gdje je on klijent. Znači to su podaci koji bi spadali ovdje. E sad, ali shipping kontekst koji se bavi samo isporukom, koji se bavi ko je dostavljač, ko je ovaj, ko je onaj, njemu treba ta adresa. I to svaki put kad pokušavate napraviti shipment. I sad, kako dohvatiti tu informaciju? Znači, svaki put kad vi pozivate shipping, on treba poslati klijenta. Da li ćete ići ovako direktno? Jer ovo je dobar način. Šta mislite? Definitivno nije. Zašto? Jer ako ovako napravimo, u principu mi smo dodali neku kao direktnu referencu sa jednog konteksta na drugi kontekst. Napravili smo ponovo ono što smo htjeli potpunosti izbjeći. A to je coupling. Gdje više niti jedan ovu stvar ne možete deployati više nezavisno jedne od druge stvari. Jednostavno ne možete. E sad, ok. To nije dobro. Šta onda nam ostaje? U tom slučaju mi bi trebali, s obzirom da imamo REST endpointove i sve je to izloženo preko weba, preko interneta, bilo bi super da jedan kontekst pozove drugi kontekst preko njegove vanjskog endpointa. Da li je to dobro? Kome se to čini kao dobra ideja? Nikome? Ovako. Koji je tu problem? Iako ovako izgleda ovo super stvar, prvo imamo API gateway, pozivamo sve izvana, super. Prvi problem koji nalazimo su latencije. Latencije na mreži. Znači, vi svaki put dođete, pozovete ovaj shipping kontekst,
Onda ponovo izlazite van na internet i ponovo se spajate natrag kao do ovog susjeda, samo ga pitate najdužim mogućim putem za informaciju, a on stoji tu kraj vas. To baš i nije efikasno. I tako za svaki poziv dodajete latenciju. Mislim, s obzirom da u API gatewayu i kroz ove sve slojeve kad prođete dobivate po kolu, po 200-300 milisekundi za svaki poziv. Ako pričamo o mikroservisima, a mikroservise radimo u slučaju kada imamo high volume, to jest veliki broj upita i želimo da bude stvar što je efikasnija, u tom slučaju tih 200 milisekundi dosta velika stvar. Druga stvar, ako mi tako pozivamo shipping, i sad recimo ispada da imamo jednu instancu shippinga, imamo 3 instance, scalali smo 3 instance klijenta koji dobro rade. Sad se ispada da shipment ima povećanje prometa. Kada njega pokušate scalati puta 2, automatski povećavate i opterećenje i na klijenta. Znači, direktno ste opet, mislim, to nije baš fiksno, kaplanje, ali opet su vam zakaplane 2 modela jedan za drugi. Gdje znači, ako imate 3 instance klijenta, imate jednu instancu shippinga i želite ga povećati na 2, onda bi ovoga trebali skalati puta 6. Znači, još 3 instance dodati, da bi on mogao podnijeti te pozive. Treća stvar je bandwidth. Kada ste u nekakvom data centru, a sigurno jeste u data centru, ne držite te servere u svojoj firmi, niti doma, vi jednostavno morate trošiti negdje bandwidth. Imate nekakav link, a bandwidth nije ograničen, to jest nije neograničen, i poprilično je skup. Ako izlazite svaki put van i pozivate sami sebe putem interneta, trošite svoj bandwidth, trošite svoje novce. I to popriličnu količinu tih novaca. I naravno, s obzirom da je to sve skupa i ograničeno, doći ćete kad tad do bottlenecka. Znači, moći ćete skalirati unutar sebe sa shippingom i klijentom i dodavati broj instanci, ali jednostavno linkovima vam neće to više podnijeti. Nećete moći ići dalje u tom smjeru. Zadnja stvar, obično ono što stavljamo, implementiramo kroz neke API, gateway i takve stvari, kada pozivamo radimo te krugove, 2 puta radimo autentikaciju, 2 puta radimo autorizaciju. Znači, dođe mi zahtjev na shipping, uđemo unutra u svoj sustav, pustimo ga čovjeka, smije to napraviti i onda da bi izvršio tu istu stvar, još jedan put moram ići pitati jer ja to smijem napraviti. To mi je opet performance hit, sa druge strane. Znači, u principu nije niti ovo baš neko najsretnije rješenje. Naravno, ako ste se išli igrati i imate jedan ovakav servis, imate svaki 3 minute jedan poziv, jedan shipment, tako je dragom Bogu svejedno kako ćete vi to napraviti, kako ćete se integrirati. Onda nemate tih problema. Jedno od rješenja u tom slučaju, kada imamo ovakav tip komunikacije, ja ću poluditi s ovom slušalicom, je korištenje messaginga. Znači, ako želite zbilja koliko toliko dekaplati ova 2 sustava, to je da zbilja budu jedan nezavisan od druga, morate napraviti 2 stvari. Prvu stvar, uključiti takozvani reliable messaging, to je jedna stvar, a druga stvar, morate stvoriti tu i tamo nekakvu redundanciju tih podataka. Morat ćete podatke kopirati iz klijenta u shipping kontekst. O čemu se radi? Stvar je o tome da kad u klijenta neko spremi nekakvu informaciju o adresi, taj klijent bi trebao tu informaciju publishati negdje gore. To se zove publish subscribe pattern. A onaj koji god je zainteresiran, bio to shipping, bio to orders, bio to koji god drugi kontekst treba, će tu informaciju pokupiti i dohvatiti sebi. Znači, ovaj je zadužen klijent samo za publishiranje te informacije. I sad, koliko god tu trebali u shippingu instanci, koliko god tu bilo zahtjevna cijela ta priča, ne utječete na same klijente. Ono na što utječete je količina podataka koju spremate. Ali ako imate jako puno prometa, ako imate jako puno shipmenta, vjerojatno vam spremanje podataka nije neki veliki problem. To su onda neke slatke muke. Znači, ako uvedemo reliable messaging, a reliable messaging danas radimo kroz ESB.
Sad, ESB, ovaj ESB o kojem mi sada pričamo u kontekstu mikroservisa, svi kažu, to nema veze sa onim ESB-om koji je jako, jako loš ovoga u SOA-i. Mislim, ima i nema. Rade na istom principu, sve je isto, i daje su u pozadini nekakvi message queue-ovi, reliable messaging i takve stvari. I isti pattern i isti principi ovoga rada u pozadini. Međutim, ono što mikroservisi se trude je držati te sve ESB funkcionalnosti na minimumu. Znači, koristi isključivo samo za messaging, za slanje informacije. I na taj način možete lijepo dekaplati ovaj sustav. Znači, na ovaj način nemate latencija, jer ne dajete nikakav double upita prema nečemu. Imate sve informacije vi imate već u shipping kontekstu. Što se skaliranja tiče, koliko god da skalirali ovo shipping, ne morate za njima vući niti jedan drugi kontekst, tako da ste sa te strane isto dobri. Bandwidth isto ne trošite ništa dodatno, niti ne trošite double security. Ali ono što ste dobili je complexity. ESB, messaging i takve stvari, znači to podrazumijeva da imate negdje instaliranu zasebnu instancu koja opet može sama zasebno skalirati ovisno o tome koliko je opterećena. Morate ju deployati, morate znati nešto o tom cijelom engine-u, bio to, mass transit, end service bus ili tako nešto. Naravno, za potrebe messenginga nećete ići instalirati SAP PI ili BSTOX ili kako se SAP PI sad zove? SAP PO, znači proces orkestrator. Evo, ostalo mi. Znači, u današnje vrijeme postoje lightweight te integracijske sabirnice ili ESB-ovi. Najpopularniji su vjerojatno mass transit i end service bus, bar koliko sam je pratio. Neki su čak i besplatni kao što je mass transit, tako da implementacija ne bi trebala biti skupa. Sad, u principu, iz mojeg iskustva, dvije stvari koje moramo pratiti i paziti ako idemo implementirati ESB je u principu koristiti evente umjesto komandi. Ako koristite evente, znači koristite publish subscribe pattern. Na taj način ne kaplate se i ne utječete na druge kontekste. Zato jer samo publishate neko, a kome treba ta informacija, tu informaciju će pokupiti. Ako idete na komande, tu ste se već vjerojatno zakaplali. Zato jer kad šaljete komande, vrlo često trebate i povratnu informaciju tog sustava. Ako šaljete nekome komandu, obično trebate dobro znati kome šaljete komandu. Onda znate koji vam je cilj. A tu ste već napravili da je vaš sustav svjestan onoga drugoga sustava. Jer trebate od njih pokupiti informaciju. Sa jednom malom zvijezdicom, ako je moguće. Znači, nekad nije moguće. To je pokušajte izbjeći. Skužio sam da u dosta slučajeva ajmo reći, malim laganim tvikanjem poslovnog procesa, laganim malo premještanjem stvari iz jednog sustava u drugi, iz jednog konteksta u drugi, se da u recimo 30-40% slučajeva ta stvar izbjeći. Ali nekad jednostavno, pogotovo kad se radi o transakcijama, nema šanse da izbjegnete takve stvari. Teško je. A druga stvar, ESB sam po sebi unosi asinhronost u cijeli sustav. Tako da opet kada pričamo o transakcijama i tim stvarima, u principu vi ste se na neki način potpisujete da ste se pozdravili sa konzistentnošću, gdje onaj ACID možete zaboraviti i možemo pričati samo o takozvanom eventual consistency među podacima. Jer niko vam neće garantirati da u trenutku kad neko dohvaća sa nekog noda informaciju da je to sve propagirano na sve nodove. Nažalost, to je to. Druga stvar koja je bitna, pokušati držati lightweight. Jednostavno, lightweight, samo slati poruke koje su doslovce samo poruke koje u sebi ne sadrže informacije i nekakve dodatne stvari koje obično dođemo u napast a mogli bi to iskoristiti za još to i to i to i to i to. I onda dobijete od toga opet nekako čudovište koje ne možete nikako deployati. Sljedeća stvar. To je nekakav, ajmo reći čak nekakav fallacy, gdje je kao mikroservisi su nezavisne nekakve jedinice. Ma jesu vraga. A šta je sa ovim cross-cutting koncernima? Sa autentikacijom, sa autorizacijom, sa
logingom, sa keširanjem, lokalizacija, šta je sa biznis rulovima koji su zajednički za cijeli sustav, šta je sa nekakvim unificiranim načinom na koji handlate nekakve requeste i takve stvari. Hoćete to prepisivati za svaki mikroservis. Ok, nije problem ako imate 5 mikroservisa, ali to u biti nije neka mikroservisna arhitektura. Ali ako imate 150 mikroservisa, pa 150 puta prepisujete nešto, pa onda skužite, tu trebam nešto zamijeniti, jednu liniju koda, pa to trebam propagirati na 150 različitih strana. To baš i nije najbolja opcija. Znači, to je, neke stvari jednostavno ne mogu biti nezavisne i morate ih raditi kao nekakav takozvani shared kernel ili nekakav servis na koji o kojem svi ostali ovise. Znači, coupling ne možete izbjeći. Nikada. Možete ga pokušati svesti na minimum ili najmanju moguću mjeru. Kao, moj best effort. I tako stvari. E sad, oko nekih ovih stvari, postoji nešto se zove API Gateway, koji dosta tih stvari, kao gotovi proizvod, možete ga instalirati i onda vam dosta tih stvari out of the box nudi. Sa instalacijom samo konfigurirate nešto i to vam sve divno krasno radi. Tu možete riješiti autentikaciju, nekakvi security policy, cache najčešće, oni automatski isto samo među sobom handla i nekakav load balancing i takve neke stvari. I ono što još nudi je takozvani request routing. Request routing je nešto što je jako, jako opasna stvar. Zašto je opasna stvar? Zato jer vam u tom slučaju dolazi do toga da vam API Gateway počinje orkestrirati vaše requeste. Znači, vrlo često sad mikroservis vam daje nekakve podatke. Drugi mikroservis daje druge podatke, treći podatke. Međutim, ono što korisniku treba je informacija. A informacija je skup podataka sa svih tih mikroservisa. Znači, morate ih agregirati. To vrlo često morate prvo pozvati jedan mikroservis, da bi on tu informaciju proslijedio drugom mikroservisu, da bi tu informaciju proslijedio trećem, i onda sve skupa, kad skupite, dobijete van informaciju. Takve stvari vam može request routing, koji imate ugrađen neki API gateway odraditi sa svojom orkestracijom. Ali, onda dolazite do istog problema do kojeg su došli oni koji su radili SOA. Samo što onu funkcionalnost koju ste tamo stavljali u ESB, orkestraciju i takve stvari, transformacije i ne znam šta sve ne, sad gurate u API gateway. Dakle, da, ja osobno nisam pokušao to stavljati u API gateway, jer vjerojatno sam prestari i više se ne usudim ići u takve egzibicije uopće. To meni već smrdi na onaj debeli ESB i ne želim uopće u takve stvari uopće niti ulaziti. Sad, kada pričamo o mikroservisima, ono što će najčešće, što najviše pomaže, je u principu način na koji gledamo integracije, to je način na koji se integriramo. Sad, ako koristimo nekakvu terminologiju iz Domain Driven Designa, DDD-a, doći ćemo do toga da, bez obzira se radi o našim servisima, o našim kontekstima ili o tuđim kontekstima, uvijek postoji nekoliko određenih tipova integracije. Znači, i imenovani su čak. Sad, o čemu se tu uopće radi? Ako uzmemo nekakva 3 konteksta, znači, nazovemo neke mikroservise ili neke izolirane jedinice, DDD to naziva bounded context. Znači, nešto što je ograničeno, ima svoje granice, jasno postavljene granice. Ali, jedan bounded context mora komunicirati sa drugim bounded contextom. I oni tu upotrebljavaju takozvani termin context mapping, gdje mi, kad imamo takva dva konteksta, trebamo razmišljati u kakvom su oni odnosu. I onda ćemo u principu znati kako se uopće postaviti prema toj integraciji. Bila to unutar naše tvrtke, 2 bounded konteksta, bili to nekakav IPG od treće strane, bilo to šta god, u principu uvijek imamo taj neki odnos. Prva stvar na koju moramo paziti je takozvana upstream i downstream strana. O čemu se ovdje radi? Znači,
Ako ste vi u downstreamu, to je preuzeta filozofija prvo iz naftne industrije, ali u principu radi se o tome da onaj ko prima podatke od nekoga drugoga nalazi se nizvodno. To jest, ono što se dogodi gore utječe drastično na ono što se događa dole. Znači, ako gore dođete, otvorite branu, neminovno je da će se dole desiti ovoga poplava. Kako god da napravite. Ako ste vi zaduženi za ovaj orders kontekst, a klijenti su gore u upstreamu, a vama treba informacija od njih, nema nikakve šanse da vi, bez obzira da se vi integrirali putem VSDL-a, jer obično to nazvaš, ajmo se ne integrirati putem VSDL-a, jer to je loše, SOAP, bla, bla, bla. Idemo rađe loosely coupled REST ili tako nekakvu integraciju napraviti. Kako god da se integrirate. Ako vam ovaj promijeni ovu strukturu podataka gore, a vi ste dole, vama će se sustav raspasti. Ako vi ne možete procesirati order, ako nemate podatke o klijentu ili ako vam ga on ne da, vi ne možete obaviti svoj posao. Vi ste u downstreamu. Kako god da se integrirate, vi nećete svoj posao odraditi. E sad, stvar je tome, to što smo nešto postavili da je upstream i downstream neće nam nikak pomoći u tom rješavanju, ali ćemo bar biti svjesni da postoji taj rizik. Pa onda ćemo možda moći ranije utjecati na nekakav ugovor ili nekakav sporazum da se nađe između dva tima koje rade ta dva različita konteksta. Slična situacija je i ovdje, gdje imamo, da bi procesirali nekakav order, da bi neko naručio nekakvu, kartu za vlak ili nekakvu avionsku kartu ili šta god napravio, mora ući u tarifni sustav. Da bi napravili order, šta vam treba? Treba vam klijent, trebate njegove, recimo, nagrade milje i trebate imati podatke o tarifama, znači koliko košta ova karta za, Zagreb, London ili tako nešto. Bez toga ne možete. Kako ćete napraviti order? Znači, vi ste u downstreamu. Ako ovaj servis gore padne, nema šanse da se oporavite. E sad, kad si tako stavite stvari, onda vam je, ajmo reći, malo lakše živjeti, to je kada se desi problem, znate kako se postaviti, koga zvati i koliko jako plakati. Ispod toga uvijek postoji downstream i upstream strana. Ali unutar toga postoji nekoliko različitih načina kako se možemo integrirati, tipova integracija unutar toga, upstream i downstream. Naprimjer, customer supplier vam kaže, ako ste vi customer, vi ste uvijek naravno u downstream fazi. A imate suppliera koji vam daje stvari. Vi imate u principu nekakav odnos sa njim, gdje vam u principu supplier je taj koji vam diktira stvari. I ako on mijenja nešto, vi se morate prema njemu prilagoditi. Sličan je i tu konformist. Najbolji primjer vam je to, na primjer, jeste ikad se spajali sa nekakvim državnim servisom? Tipa porezna uprava, fiskalizacija i to. Oni kažu, mi od tog i tog datuma više ne podržavamo ovo, morate napraviti i ovo. Kako god da ste se vi integrirali, koji god princip uzeli, vi morate napraviti izmjene kao što se, to jest morate postati konformisti i prihvatiti njihovo rješenje. Nemate druge. Samo, jer ako ste svjesni toga da vam se to može desiti, onda ćete možda u ugovor o održavanju ili nešto tako, ćete već u samom startu pripremiti određeni fond sati da vam se takva neka situacija može desiti. Ili se sa njima dogovoriti da vam takve radove probaju najaviti što ranije. Ovaj ACL u sredini je vrlo često popularan princip kako se integriramo sa nekim bounded kontekstom koji je nekakva legacy aplikacija. A ta legacy aplikacija obično ispada neki big ball of mud, to jest neka hrpa špageti koda, nešto što niko ne razumije, niko ne želi mijenjati i nema čovjeka koji želi uopće to raditi. Svi pod prijetnjom otkaza, niko ne želi ići tamo i bilo kakvu izmjene raditi. Ali ono što radite oko toga je najčešće nekakvi taj anti-corruption layer, napravite svoju nekakvi translacijski sloj gdje informacije te iz tog sustava dofurate prvo kod sebe u nekakav taj sloj, prevedete ih u suvislu informaciju koja vama odgovara u vašem kontekstu jer ne želite svoj kontekst zatrovati sa tim starim stvarima. Ako nešto pukne, neka pukne u tom sloju. To je slična filozofija kao kod migracije podataka sa bazom podataka, imate extract, transform i load. ACL je u principu
principu taj transform ovoga dio. Gdje imate neku staging dio, gdje vam ako vam nešto ovoga pukne, tamo to popravite ili stavite u neke sporne stvari pa možete handlati ovoga odvojeno. A ne da uvedete probleme kod sebe i onda imate teško da ćete nešto uspjeti nakon toga napraviti. Naprimjer, separate ways je kad imate dva tima koje jednostavno nemaju nikakvih doticajnih točaka jedan sa drugim. Njihov posao nema veze jedan sa drugim. To je na primjer kao tu bounded context, tarifi, klijenti. To su dva tima koje apsolutno jedan sa drugim ne moraju komunicirati. Ne. Onda imate taj na primjer separate ways. Shared kernel je na primjer sistem gdje imate dva tima, ali imate zajednički core. Znači, doslovce, dio 80% funkcionalnosti vam je isto, ali onda se dio se razdvaja. Onda ćete napraviti best effort da napravite da stvari razvijete zajedno, a nakon toga te specifične stvari integrirate posebno. Ali znate da su to timovi koji su najčešće se to događa kada je u vlastitoj firmi, samo tim A i tim B kada se treba integrirati. Zato da imate dobru integraciju. Još jedan ovako fallacy, najčešće koji nas tjera da idemo uopće u mikroservisnu arhitekturu, a to je da sve monolitno, da je to jako loše. A nije. Budimo realno, nije. Monolitna aplikacija ne znači da je to unutra hrpa špageti koda, da to niko ne može ništa razvuzati, da je to unmanageable, da se s tim ništa ne može napraviti. Monolit u biti jednostavno znači samo to da kada idete deployati aplikaciju da ona ide sve odjednom. Da idu svi servisi, da ide cijeli frontend, da ide cijela baza podataka, da ide sve skupa zajedno. O tome se radi. To je monolit. Sad, za kraj, pa nekako moje zaključci kada ima smisla uopće raditi, samo da ponovim, da rezimiramo ovu cijelu mikroservisnu arhitekturu. Prvenstveno, kada trebamo skalirati različite dijelove sustava na različite načine. Znači, jedan dio sustava treba ići puta 10, ovaj drugi dio sustava je dovoljno da može šerati istu mašinu sa, 7 drugih servisa. Ovaj tamo treba pak 450,000 nekakvih jezgri, korova i takve stvari. U tom slučaju, kad imate znači takvu neku grandioznu arhitekturu i grandiozne potrebe, ima smisla investirati u mikroservise. Kažem, ovi svi integracijski patterni i sve ostale stvari koje vuku mikroservisi za sobom su, ajmo reći, jako veliki kost. Druga stvar, kad skaliramo horizontalno, znači, to jest u biti, kada imamo vertikalno skaliranje, znači, kad imamo skaliranje unutar nekog data centra koji je naš, pa trebamo podizati procesor, samo dodati još jednu jezgru, radi toga se ne isplati podizati novu instancu mikroservisa ili tako nečega, jer jednostavno nema smisla. Kada smo u cloudu obavezno. Zašto? Zato tamo morate raditi mikroservisnu arhitектuru. Zašto? Zato jer plaćate procesorsko vrijeme po sekundu, po taktu. Ako ste u cloudu, onda ne možete držati, zakupiti 20,000 virtualnih mašina i držati ih cijelo vrijeme na tipa 1% ovog procesora. Ne, preskupo je to. Najčešće plaćate po procesorskom vremenu i onda vam je super da možete ujutro kad vam je špica trošiti 2,5 GHz procesora, a onda se popodne spustiti na 150 MHz, na primjer, karikiram. To je super. Znači u cloudu je to super. I zadnje, uz sve te nedostatke, probleme i ove ostale stvari, kad ćemo raditi mikroservise, a u biti kad god stignemo. Zašto? Zato jer rad u monolitu je star, dosadan i nikome se to ne da skupa raditi. Vjerojatno ćemo raditi mikroservise sve dok ne dođe neka nova super hype tehnologija, a to je, meni se čini da je serverless arhitektura. To je nešto gdje ćemo sad dokeri i serverlessi. Evo. Ima pitanja možda slučajno? Molim? Dobro.
Kompenzacijska logika je... Kako je? Spriječiti? Tu je sad igra malo između sinkronog i asinkronog procesiranja. Obično se kad pričamo o tome, pričamo o nekakvom, vjerojatno IPG-u sa nekakve gornje strane koje ne možemo, i to procesiranje financijsko ne možemo uopće obaviti to jest sinkrono. I onda jednostavno moramo razviti proces na nekakve na asinkrone dio. Molim? Pa ne. Evo recimo imam jedan primjer gdje smo mi uspjeli napraviti poprilično jednostavno. Dođemo, dobijemo order, na temelju ordera kreiramo order na nekom IPG-u. IPG to obavi asinkrono, isto preko ESB-a. Opublishamo informaciju, i tamo pošaljemo, on to obavi. Kad dobijem natrag asinkrono poruku od ESB-a da sam nešto napravio, onda publisham poruku order je gotov. Ili ću dobiti od njih grešku. A isto tako moram imati uključenu logiku u slučaju da mi je došlo do timeouta. Evo, to... Molim? To nije orkestracija kroz ESB. Kad pričamo o orkestraciji, nije orkestriramo kroz vlastiti kod. Bitno je da ne šaljemo sve ESB-u pa da ESB je taj koji odlučuje kada će šta pozvati i da je on dobiva te informacije. Sad ću ja odlučiti kad ću ja tebi proslijediti informacije. Ne. ESB koristimo čisto kao sredstvo da publishamo nešto i da smo sigurni da kad ja nešto publisham, da će taj neko na drugoj strani to dobiti. To je reliable messaging. Jedini razlog zašto koristimo biti ESB je da izbjegnemo gnjavažu sa samim pimplanju po message queue-ovima. Pa onda, ako je pao message queue ili ako se desila greška pa premjesti samo u ovaj queue, ESB to handla samo zato. Ali da, dolazi do komplikacije u kodu, treba dosta stvari misliti i kažemo čim uđemo u taj asinhroni svijet, a sa ESB-om moramo ući unutra, kada imamo nekakve druge integracije moramo ući u asinhrono jer jednostavno ne možemo blokirati ulazne threadove, to jednostavno nema smisla, ne možete čekati, a niko vam ne može osigurati da će IPG koji ste pozvali da će vam odgovoriti u roku 20 sekundi. Možda i može, ali vjerojatno nemate novaca za platiti tu uslugu na taj način. Gdje će vam oni to garantirati. Možda još pitanja? Ako se vratimo na slajd sa adresom, gdje smo... Koji? Ovaj? Sljedeći slajd ovdje. Mi ovdje publishamo adresu na što se unese u klijente i onda to naš shipping servis primi i spremi u svoj bazu podataka. Tako je. Znači, imamo duplikaciju podataka. Tako je, redundanciju. Da. Sada, kako da mi povučemo tu crtu, kada možemo mi reći kako točnije da mi odlučimo, kada budemo mi duplicirali podatke, a kada budemo skalirali jedan servis? Ili uvijek se preporuča duplikacija podataka? Pa nakon što jedno 10-15 puta failate, u tome krivo odlučite, onda ćete možda imati 20% manje šanse Mislim, to su stvari koje dolaze M sa iskustvom, ne postoji to zlatno pravilo, ne postoji silver bullet i ne možete to jednostavno. Znači svaki put ovisi, postoji slučajevi gdje je recimo cijela ova priča je neprimjenjiva putem ESB-a. Postoje takvi scenariji. Druga stvar, ovo je tu sa shipping client i takve stvari, možete u ovom slučaju i ovaj slučaj gdje sam ga ja prezentirao, možete ga čak riješiti sa cache-om. Uzmete neki Redis ili redistributabilni cache, možete ga handlati na taj način. Znači ne treba vam ESB. Znači uvijek postoji više rješenja. Ali jedno je prikladnije, drugo je manje prikladno, ali koje je sad najbolje, ovisi, vaša aplikacija će biti specifična i različita od drugih i za koje je najbolje rješenje, to ćete vidjeti sami. Vjerojatno ćete prvo napraviti jednostavniji sistem, onda ako neće raditi, onda idete na kompliciraniji. Među ova dva ekstrema, znači da imaš monolit koji pokriva sve i ovog ekstrema da imaš mikroservisno od baze pa skroz do klijenta i tako po poslovnom kontekstu od tablice pa do Luija. Dobro. A ako
Taj donji dio. Od baze praktički, gdje čitaš podatke, do transformacije, do nekog backenda. Obično je taj dio puno teže rastaviti. To je taj dio koji je najčešće jako teško rastaviti, pogotovo na bazi. Zato jer onda vidite da trebate na 1500 mjesta nešto mijenjati. Ono najbolja stvar koju dobijete sa mikroservisima, ako ih počnete raditi od početka, je to da s jedne strane, da, je problem to integrirati. Ali ono što se ajmo reći, pogotovo kod nas gdje obično ne pratimo dovoljno na vrijeme svoje razvojne timove, kako rade i ne mentoriramo i ne pratimo razvoj cijelo vrijeme, u principu neko dođe pa se skrati problem i onda prebrika dva sloja u monolitu. Zašto? Zato jer može. Ako ima ovakvu jasnu granicu, onda to ne može napraviti. Još pogotovo ako taj jedan mikroservis zamotate u nekakav Docker ili u nekakav drugi vrstu kontejnera, onda ne može proći kroz to. A onda mora zvati vas da to integrirate. Pa onda pokušate raditi ajmo reći, kroz neki Petran ili kroz nekako jako komplicirano rješenje. Mislim, tome arhitekti služe, da dodatno zakompliciraju već dovoljno kompleksne stvari. Tako, ali, krenuti, iskreno, čuo sam da ljudi kreću u mikroservise pa kreću od frontenda pa prema web servisima, pa onda na kraju prema bazi, na kraju kad se sve razvilo to, ali ovo je pokušaj još da se kreće od baze prema ja se s tim nisam susretao i iskreno meni nije niti palo na pamet. Ne znam kako bi počeo na taj način. Sve me strah. Ma još? Neko? A onda više nećemo maltretirati.